Ingding Nargep Inter Balipathar Sports Association Club League Football Championship Surini Rainkorahini Angdung Kiti Kapatupon Deng Pilangso Youth Club Ahin Pen Theng Piarong Ki Asai Ke Deng Pon Fuloni Multipurpose Cooperative Society Lems Ningka Nesekamai Pi Mate AGM Amai Kipadupon Carlo Pini Neri Beta Thanmang Pi Sami Promenati Mumpi Non Beta Tampen Archiponic Tha Pini Balipathar Higher Secondary Patroklamano Ingdeng Nargep Inter Balipathar Sport Association Club League Football Championship Surini Rainkorahini Farman Angdung Kiti Kapatupon Ingdeng Nargep Inter Balipathar Sport Association Club League Football Championship Surini Rainkorahini Anikana Farman Angdung Kiti Kapatuponano Dubajan FC Lapen Rongkhelan FC Atumang Bongsi Chipoponsi Dubajan FC Atum Gol Hini Lapen Rongkhelan FC Atum Gol Isi Chipalong Ponsi Dubajan FC Atumpen Chipahai Ponno Bangso Ingdeng Nargep Inter Balipathar Sports Association Club League Football Championship Surini Rainkorahini Senkana Farman Angdung Kiti Kapatuponano Sadhana Rongpipi Ward Commissioner Difu Municipal Board Alang Nature Karlitang Pangcham Timong Amen Pensi Nong E Cherabdunno Labang Solong Alhi Sarpuaman Pen Silarson Rongpi VDC Chairman Sarubathar Constituency Chetongnun Chophaluhia Manpen Nasing Ronghang Abarim BSA President Kison Be Abarim BSA President Edison Terang Abarim BSA Secretary Hunaram Singnar Social Worker Romesh Singnar President Nihang Donsri KCS John Apen Kaprek Sport Association President Secretary Atumta Chitong Nuninti Kipadusi Balipathar Sport Association Amaipu Joy Babu Ingti Ahin Pen Lamapo Sun Ponsi Mesen Pen Ingdeng Nargep Inter Balipathar Sport Association Club League Football Championship Surini Rainkorahini Pachun Pono Hanjang Nangso Pen Trisonik Thela Pen Camera Person Mongveteron Report Karbi Daily News Non pinian ke angdung kitiar ni lo pini chunpon lo nasi chunpon pa mekal lo la pen pathulang mesen pen itum dak mesen player ta thek ponong lo la se ni tum dak alhi sarpu pen ja tong dun pandang lo dak players pen dang lo na ja tong dun pandang lo chun mesen pen chunpon por adu tin labang pu pentin dak kachira ka to anta churu pajir lo kodo Pini Chitini Pai Inkorahini Arni Deng Pilangso Youth Club Atumahin Pen Theng Piarong Aklim Ke Asai Ke Deng Pon Pir Thelong Theng Pi Theng Prang Pen Ajok Aliracham Kelang Mesen Pen Ining Ingsampik Leven Theng Pi Theng Prang Pen Ajok Mesen Tomon Kangsam Kelong Pen Muniratum Okpranaphan Mepik Lason Mathaponsi Deng Pilangso Youth Club Atum Pen Piniada Por Phai Troxira Chiti Mapor Molom Pen Deng Pilangso Youth Club Along Klembang Phuatum Doan Chelang Petsi Rong Mongwe High School Along Rong Pharo Isia Theng Piarong Aklim Epono Pinitong Siko DLYC President Biren Teron Advisor Sam Ingleng Assistant Secretary Ajit Togbi Kamsing Rong Piatum Pati Ripon Pensi Theng Piarong Aklim Eponsi Mesen Pen Pachun Pono News Report Karbi Daily News DLYC pen pinitum kado kawe ladak committee long lembang pu advisor pu ake hai semenlen la pen pu finance secretary mate alang lita advisor lo kam singrong pi la pen vice president ake hai Ajit Togbi la pen members ake hai tum tadolo la siladam de tum Rongmongwe high school pathua klam la pen high school hong chetai long mat tamen ni tum prai rong pharoi sine pi aklim ki epini tum asa deng ponun si athela lo ladak high school pathua klam long a fil banke thepik lo sitame ladak thing piarong pene ke ke som kiche theklong le mate ke etang sitame kelana ne pen thekponong sini tum deng pilang so youth club pen pini puthot ladak thing piarong ke asai deng pon Lakha Krehidi Fuloni Constituency Kaparlo Fuloni Lemsalongta Kebang Chidang Arni Ansuse Kapaching Turpon Tujia Panpura Chithan Chimumai Kepatupon Fuloni Multipurpose Cooperative Society Laki Fuloni Ahavar Arada Parmanisi Caribbean Autonomous Council Pen Pipono Bangso Fuloni Lemsalong Chairs Holders Kidona Bangpo Bang Piatum La Bangso Lemsalong Pen Longpono
Patumi chitini phai ingrai si arni analo por phai grace malom pensi pholoni lemsa hin pen anikan wanga son thak thak si bining le thot sitame ningkana se gamai pi mate AGM mai paduponno pholoni lems AGM mai arong mai charipon mai hem pholoni lem chairman Vidya Singh rong pi pensi mai chariponno leben aluhi pachini pon pholoni lems secretary Jimbu timung pensi pachini pon Bangsu AGM Mayalong, Kachitong Dun, Observer Senior Inspector Feroz Ingti, Leben Aluhiaman Pen Kachitong Dun Laki, Konglong Kro, Social Worker, Dhoniram Timung, Social Worker, Sarthai Terang, Social Worker, Monindra Be, Social Worker Pen, Danglok, Ongdung Aratum Chitong Dun Si, Ingsamjin Pen, Puloni Lems, AGM Mayalong, Pachun Pon. Leben Bangso Malong, Kachiparai Pon Alam Thiki, Kiching Si Laki, Kiduk Det, Arad Mate, Card ke long liya tuma phan card pipon po hinia bang ke pholoni lemsalong ke dam tang na pen non ke bang jiarni budget alam si tame jithan pon lepen ki jutsia bang ke pholoni lemsalong non ke bang jilang arni ke mesenang jia phan kachin chura sai klem pon papusi pachini pon thu pholoni pen mirjeng hansi report Karbi Daily News Seorang TV laning ke ni ke perang agenda kapunai malas mana seorang TV teng selang tu kini bangke cingwai pon lo laso ka cingwai long pen ni theng long lo alang litum business ke klem bangke la mana PDS item pen cenglok tractor dolo alang litum fishery dolo alang litum calendar ta jolo alang litum 10 house dolo lahai kata udah alang litum klem app alang litum business turnover bangke 13,74,000 long alang litum laso teng pen salary pilo staff la tumhan pilo perke la dak tie dolo kado weban cross alang litum profit net profit long one ni thengong bangke 89,460 alang litum bangke net profit dolo laso teng masi benaan tum tala dak mane pini sewara tum dak corporate dun lo bade mane participate dun lo laso teng ben pupu kacha ju dolo kado dolo se lahai kado we claim kopi ma non aprang lai kopi si claim ma laso ta dalan tum pini benaan tingwai lo laso long ben nilut nili tekno ma la lo jan non ke bangi por bangalen dum ke farmers tum ha ke kom mane interest mane tum loan di yang selan tum tingwai kon tingwai sa market sala mendalan tum anso se ladak penda revenue wa informange pini ala le tum decision en kondo la penda phi banke ako tingwai pon to la 10 house do ladak 10 house on te anso se mane 10 house business anso se passing through kan balang tum bange decision deng kondo la silo parke isi banka tum non pranga bangi banke ladak la share mama se ke enjima la so share ki jori phan mangta pini meeting la mangkalang tum je pare kondo Second Inter-Paris Football Tournament Surihni Raikora Hinia Pharmat Semi-Final Angdengan Pini Kapatupon Pini Chitini Phai Inkora Hini Arni Lakha Inkora Si Borjan Constituency Arlo Catholic Church Ahin Pen Mate Inter-Paris Football Association Pen Chipate Piponsi Borjan Arlo HDP Football Playground along Inter-Paris Football Tournament Bipono Bangso Inter-Paris Football Tournament ake Karbi Anglong West Karbi Anglong Leben di Bahasau Adang An Catholic Church Aperistin Jehang Petpensi Bangso Football Tournament Kibipono Kidamtang ni phai crepo arni pen kapatupang chemponsi pini an kyang ahoy keeper mate semi final angdeng an patupono pini lake HDP Paris lapen jidikendeng Paris ahin pensi patupono bangso kapatolong jidikendeng Paris atom ke patu ke thek mochera jok HDP Paris aphan goal pumthom lapen HDP Paris goal isi thabdun pensi jidikendeng Paris atom chipahai pono bangso patu hided penapit jidikendeng Paris atom puthot final adim an chipali dunno Leben bangso football tournament laki mesen pen pachun pon pomlo leben bangso final match laki non ke bangji chitini phai inkora phoar nisi pathu pon papusi nang pachini dun HDP pen Wilson Berry Ports Karbi Daily News